Phakathi nanti uhlelo ngisakhumbula abangani bami lenjani lapho khona ngalesi sikhathi hamba ke lo mfana kanyoni umatshelela lapha ke ojoba bekhala ukuthi umbizelana matshelela ungambiza umtema kumfana lo hlanya kodwa ayisambisa ke matshelela qala ukuthi oqala sithi amhlophe hayilanga bosi hayilenda timeze lonke ke asokuthi kuthetho ke independence cup sakuthatha nyakenye sesikuphindeza ukuthatha kade sokwamanje sikufaka esakeni sihambe sathatha kole bhuqwini emandareni esikwakwini singazake sibonakala abe Ezra basisekhonale ngoba umongameli uthe independence day ezile emandareni hayi bagiqika bafana belendazi bephonga ukukhathwa nje ibhola idabula batibule bekungani social ejalo idlala ngamasonto kodwa sitamhlophe bafana beHighlanders oyina ama penalty shootout 5-3 umdwa ochake iwina lapha ke bayithatha ke inkezo bayithatha nyakenye kutshana iHighlanders lengakahle Independence trophies 10 idana was 9 lokho wathola uzibuze yala sichaye 10 amankomicho lengakhohle eminyakeni ledlule esidlalwa team ezimbili kudala zaziba ngu4 nokali kade sezimbili kuphela ke ezidlala ke Independence Cup now ke uvela umlaleli webhoso uJordan unjani uJordan Ngisakhumbula ke umnyaka ka2000 ongabi ke Tshisa sasibukela silandela iLanders endaweni zonke zelizwe silandela ke ekhwekhwe silandela khona ke eHarare sibuye silandele loba ingazi eMtare idlala eBF sasingaba abantu beHighlanders ibhoso sasaziwa ubana ke le team vele ke i-team yezwe lonke ke ngeke sekele kuyilandela lapha ke eyakhona kodwa ke kwaba itriplane emaswingo behlupha Tshisa emaswingo United sasuka ke lapha ke kuseni umnyaka lwana ke okumele ke iwine i-league title eHighlanders sibona ukuthi lapha singavele sekethise iMazulu izadla kaHighlanders sasuka lapha ke ngobuningi wethu silandelana siyiconvoy njengenhlala ezasafika khona ke emaswingo ya sathi sagqoza stadium sahlala lapho namasupporters emaswingo khona sabaxoxa ke Burundi bangangeni sabajikijela baphuma e-stadium sasala sodwa siyiHighlanders ugcwele uthe pam abantu elanga abantu emaswingo United bephandle bangabukelanga ibhola ladlalwa ke ibhola kanjana ke lithe liphela ke laphana ke baqalisa ke usathaka abantu emaswingo beshaya izimota ngamatshe besijikijela kwakunzima bechaya ke imota sayehla sachiyo driver phakathi kwezimota sesenza ke revenge sangena ke emcheke khona phana phakathi ebantwini sesishaya sesibulala ke izindlu lamawindow singathola iTV ikhanya sishaya sibulale bahlaba umkhosi omama ubaba khona sabalimaza kakhulu ke the kunjalo ke sesiphuma lapha ke yayisibuyile ke riot police ngadojwa ke Tshisa ngigijima ngenyawo zami eqele emoteni iriot yayisengidobhile into enzakalayo ukuthi ke ngisabotshwa sungu7 abanye bonke babaleka tesibotshwe sungu7 lapha kwathiwa siyavalelwa savalelwa emcheke police station kodwa sasecourt kodwa we responsible for destruction of property ngaleso sikhathi kwakubulewe into ezifika ama-million ngobantu bechama thawula bechaya izimota bechaya izindlu kodwa into esikwenzileyo ilanga langikhona sivuka secourt satunywa ukuchawa zakubone sigigwa besitshintshanisana kodwa labantu eHighlanders liyathanda ukuzenzisa zaze ngalimala kakhulu ngalelo langa ngezwa ubuhloza ubuzwe ke kwagcina ke sivalelwa hlala 2 weeks kodwa ke ibail icala lapho kuphelela ke emoyeni indaba ka2000 lana ke Tshisa iyangidabula up to today sabonga ke wena khona bo Jordan osibhaleleyo uhlelo ngisakhumbula liyabhala ke zibuye lapha ke izincwadi zenu bese silivele silichaya ngoma elizikhetheleyo likhethe ke ngoma zibe ningana ukuze ukuhlaya inqa ngayibonanga abe lenye idobha imasinyane esinyane ungaziwahlupha wena mana sibona ukhetheni lapha umuntu eHighlanders ukhethe kaningi wathi ke isplash ingoma esasihamba sisichake emodeni nxa ungitholela yona
loba yiphi splash ngajabula kakhulu. Sibona splash ngiyasithola yini ke splash ngisakhumbula balela ngapha uthi Ezra Tshisa at Hotmail ubhale story sakho. Abaningi ke bathi sebatholana bezihlobo lapha bengabangani nama exes satholana ngalolu hlelo uhlelo lesiluchake bafika wonke lapha ke lo client. Ngethukile zodwa ke uclient uhamba bakwethu uclient ke ukhanya ngani ufuna ukubaleka asazi ukuthi uyangaphi uthiwa sesijoyina ibutho adweni Russia asiwazi kukhanya sesiyasebenza phetsheya. So ke oJobe ngalokuncedisa lolu hlelo leselisima lapha ngoba ke nguye ke osincedisayo kakhulu ke ufana kamatshelela. uJobe phela sike sibathemba labo Clio bathi siyayenza uzothiwa sebesemfeni osebehambe ko president osebehambe follows osebehambe wanke osebehambe emtari. So lapha lingamangale into zakhona zingabheda. Siyabonga Thongo Jordan obhalile. Jordan sibona ingoma yakho sayithola yena. Ingoma yakho khanya ke zibambile ingoma zakho kodwa cha sikuchayela le Sponon. So isipono sami sasemthatha sichaleke uJordan ubhalane support iqembu lakhe la Highlanders elinqobele Timbare hayla vele sifihlo sethanda bhala ngapha lawo ngudeliwe moyo kunjani deliwe
Ngizazi mina ngikhulele ke Plumtree Masendo. Lapho ngikhulele khona ngatsho abazali bami incane ngakhuliswa ngugogo. Kuthe kunjalo ke umalume wasengithatha wathi ke ugogo sekhulile ngcono ngihambe ngibancediseke lo nkosikazi wakhe ntwana nganomkhuhlana. Wayela abantwana abancane bijana ke kulami. Ngoba njalo ke wangithanda ke umalume. Ngithe sene 13 years laphana ke semfunda grade 7 kulesi sikolo. Umalume wantshela ukuthi ke wayezwe umalumekazi sithi sengithombile. Meaning ukuthi I'm now on period. So umalume wasesithi la uzangilaya ukuthi umntwana kumele asiphathe njani. Umalume wangithengela ke utshinda. Wathela ke utshinda amphathela ilithenge edrobheni lePlumtree. Wamphathela ekhaya wathi nxa ngene esikhathini yikho lokho kumele ngikwenze. Umalume waqalisa ukuthi ufuna ukubona amavele amuthi kanjani mhlawumbe kwenza lokho kuyabe kulezinye izinto ezingekho right o cancer. Wathi ngikhulule abone iblouse walibamba ke bamba ibele sithi uyezwa ukuthi akula lutho phakathi. So bese hlale esithi ke efaka isandla phakathi wabamba amabili athi ya ku right lapha ke msukulu akukabi la lutho awula cancer. Kuthe kunjalo ke umalume wahamba umalumekazi esiye esililweni ngobulawayo wanthiya laye umalume labantwana abangani bancane kimi. Umalume wabuya kimi wathi ke kumele hamba mangicheke wathi ufuna ukubona ukuthi sengilazo inwele zangaphansi ukuze azi ukuthi enzeni. Wangikhiphisa ke iphedi umalume lami nganginanzelela lutho zamani ngaso sikhathi ngamtshela ukuthi ngilazo ezincane malume. Yikho ke umalume lapho ke aqalisa ukuthi kumele ukuthi angiqinise ngoba umntwana wesintwana uyakuqiniswa. Umalume waqalisa ukuzwisa ubuhlungu. Wangilala umalume wathi ngaqala ukutshela umalumekazi ngoba isinto asikuvumi ngayenza njalo ngizavuka ngifile. Ngihlala nginjalo umalume ngathola isikhathi lapha athole khona abuya ngilale. Sazi umnyaka ka 1995 ngawukhumbula ukuthi ngizibulale. Umalume wagcina ke esengogula kakhulu ngoba wayeganyuliwe etshwaleni. Uthe sefileke lapha ngasenjela umalumekazi ukuthi mina ngangilalwa ke ngumalume. Umalumekazi wahlala ngixoxa ke ekhaya ngihamba ngidubeka ngisebenzela abantu kodwa abantu ambatshela ngathi senze South Africa into le yanhlupha ke Tshisa imudeliwe moyo lapha ke eMzansi. Umnyaka 1995 azangihambe kuhle kimi ngabhuzwa ngabhinywa ngumalume ngimthembileyo ozalwa ke lo mama kanye ayike wegangeni. Sorry sisi. Uthe ngicela ungitshele ingoma ka Brenda Fast nxa ungayithola ethi mama khumbula mama wami. This is for you, mama. I love you and miss you. I miss you so much. Mama, rest in peace. You'll always be in my heart. Mama, God bless your soul. I know that you're in good hands. Life ain't easy without you, mama, 'cause you've been there for me. Anytime, anywhere, every day.
Solo Brand Fast ngoma sithi mama sichala ke udeliwe moyo khona ngale ke ngase South Africa indaba ebuhlungu kakhulu ke malume ke siwazi lalela kodwa acheke kakhulu madoda kunzima nangu bafana godonga kunjani bafana godonga sithemba lapho khona ukuhambela kahle bafana godonga ngithanda ukubingelela ke Tshisa mina bekuZimbabwe National Army ngomnyaka ka 1992 sengubaba osekhulile ngadeploywa sa eDR Congo ukuyakulwa ke khona ngale Tshisa ke impilane eDR Congo asompi othiwa impi yokudlala lapha bekukhala umpopho njengompopho njalo leganga abalalo liyesabeka liganga elide engeke ngithi imtaledo Victoria Falls incane kakhulu ubukhulu begala khona kuyadlula ukuthi ungasuka ke emtalo zefika eSouth Africa phakathi khona lokho kuliganga kuphela bese ngena silwa nabantu laba bebe uprising befuna ukulwa eDRC kwakunzima ke khona ngale kwalanga ke sabona ukubana ke sisegangeni nenzubulemani landela abafana ke laba ngilaba abalempumalanga hayi into khona besibamba ke abantu ngomama ngasihamba sibabhinye santando khona lekhombo sisebenzile Tshisa sisebenzela khona kwakule mali kodwa ukuganga sasikwenza okuningi abakhulu bethu bebethatha ke ama diamond mina ama diamonds babuye bethwele benze imali manje into khona ke ngithe ngikhona sekhona le lo mama ngase ngihlala kuyimi ngibhinya ngoba lo ngikhethe yakho lo mama ngangithanda kakhulu lo mama into khona ukuthi mfowethu I think wagcina sezithwele manje into khona ngiyahlupheka nxa ngilele ebusuku ngiyaboniswa okukhulu behlezi bengikhombela besithi ke kanti lo mfana umlahlile ngubani sengiselo ukuthi ngamdinga njani lo mntwana ngiyakwazi ukuthi ngamzala wazalwa around 93 so ngiyamdinga umuntu osekhulile lo mfana eDR Congo sengiselo ukuthi ngenga njalo ngumntwana ongazalwanga ngesihle wazalwa ngokuganga kwethu amasotsha sibabhinya lo mama ngangombhinya wayesithi wayengithanda ngangombhinya kuphela ngoba ngase ngumkhethile kukanti enye igenga la yayikhetha abayo yebo baningi ngambabhinya kodwa ke lo nguye ngangimthanda kakhulu lo muntu ngiyakwazi ukuthi lo mntanami ngoba ngamshiya esithwele lokho ngubona nxa ngilele kuphutsheni sephuphe kaningi ngabona sokufika isithupha ukuthi bana lo mntwana uyangidinga lezo njani mfoka Sibanda imubhala lapho godonga okwamanje sengihlala ke ngapha seNamibia bafana godonga into yalenza badala amasotsha vele manje ukudlongodla ngokukhona kanti langenwa yini labe lidlisiwe kube kuhamba njani uthi ngicela kanye izingoma ongangitshela zona ngiyathanda uhlelo lakho unjalo ngoba engangibusisa kakhulu yokholo ngoba sengaphenduka ngiyachumayela kodwa nje ngikuthi liqiniso sibili Tshisa hawu kodwa nangu ubheka umuzi I think ngimtholile uthe wena ufuna ubheka umuzi lithule umtholile ubheka umuzi ubheka umuzi lithule uthe wena bafana godonga angikwazi ngokunceza ngithini wegodonga lokuthi mama lo udingwa 20 godonga kuba nzima baba akudumiswe Seksele kancane ngingene seksele kancane ngingene namseksele kancane ngingene endumisweni seksele kancane ngingene namseksele kancane ngingene namseksele kancane ngingene endumisweni mina ngingangena kanjani ngingangena kanjani ngiyokhokha malini ngingangena akukhokhwa lutho mina ngingangena kanjani mina ngingangena kanjani njengoba izono zami zinjenje akukhethwa muntu seksele
mina ngingangena kanjani ngingangena kanjani ngiyokhokha malini mina ngingangena kanjani mina ngingangena kanjani na njengolizono zami zinjenje isho njalo ndodana kaJehova ibhalwe ngithi inhliziyo zenu masingakhathazeki khonani yimi esenikhala ubaba emazulwini ikhali kababa lezinto eziningi uma kungenjalo ngangizokwenza umthetho John 14 verse 2 vule yakho nawe sekusele kancane ngingene sekusele kancane ngingene nami sekusele kancane ngingene endumisweni sekusele kancane ngingene nami sekusele kancane ngingene nami sekusele kancane ngingene endumisweni mina ngingangena kanjani ngingangena kanjani ngiyokhokha malini awuzwa-ke ingoma phela ke ngobheka umuzi luthule ingoma sithi ke emdumisweni siyitshale ke bafana kudonga kuthi abokubana kumahlangu andawajala ukulunga kakhulu anto kumahlangu wena olesotsha ke elalibheda nyakwazi okunzima utshovelwa ngabanye bafana sinanzeni nyoni ngiyobelela sinanzeni uhlelo ngisakhumbula sinanzeni la ubhalile lapha Tshisa mina umama ke ule 45 ngikhumbula ke ngile 31 mina lotholakele umngani wami sasibona ukuthi kulabanye mama basembuluzelayo eclubini ngakho ke lo baba khona njwana wayengifuna wagcina ke phosela ilizwi indoda ke ngalala layo ukukhawulisa ke umfazi wayo besihlanyisana ngagcina ngibona ukuthi le ndoda ngaba ngiyo baba womuzi msakazi nyakwazi ukuthi uzangithethisa kodwa ungangithethisi uthe kunjalo ngoba ngangisethandweni ngagcina sesiyadinga lami ke imithi ubana ke ngibulale umfazi wakhe ngasitshela ke umngane wami utholakele ukuthi utholakele wathi hayi ungakwenzi lokho wena nika udlisi ke indoda leyo ibhalile ibizo layo ungadlisa le ndoda izahlaliswa nguwe kuphela yebo ngangithatha ezinye izinto ezinyangena ngamfaka egwayini lami ngafaka egwayini lami ukuthi azisekholisiwa njalo lo muntu baba wayenikile ukuthi sengimbophile selala lami kuphela so kwakulomngane wami ojwayelene nomfazi wakhe azibuzise thola ubaba lona into le muntu wangasebenzi lokho echaya umfazi wakhe lokho elala naye nezibuhlungu kakhulu ngacabanga ke umuthi lo othi ke ngiqede sahamba ke sizinda sabona ukhulu uthiwa nguphiri weMalawi wasentshela ukuthi ngila lokho engifuna ukwenza lesibindi yini ngangitshela ke ukhulu ngahlala ephansi ngathi lesibindi ngamnika ke $30 wathi lesi umuthi okuthiwa isibindi sengwenya so wena ngalo muntu omthembayo akayijikela umama lo leseclub sakazi sahamba kodwa ngasabuthana kuyisonto ekuseni eclub njengenhlala yenza azange zamtshengisela kodwa mina ngangumele usile njengesilwane selusinyamazana ngambona ke siyathatha ke umngane wakhe ayibamba lana into ngacela ke umntwana ngambukelayo ukuthi ke kafike kajikele lapha wathatha ke lo mntwana wobhoda lokho elandela umama lwana olala ke ehlekela esijayivela ke wasejikela ke ekudleni wathi uthi mama sengijikele ngathi kaphume ke ahambe ngikhaya hayi wathatha ke plate yakhe unazivani wabhoda laphana awaqasa ukudla ngakhangela phansi ukuthi echwa lapha zokusebenza izinto ezisebenzayo eqedanga nje lo mngane lona oqasa ke kuphalaza waphalaza umuntu wenkosi bagijima abanye ukuthi wenze njani bamthwala bemgijimisela ke esibhedlela kafikanga wathi bangengwenja uthiwa wayesephilile wafa kanjalo
hayi ngamduduza umngakhe sithi ngikhala labaningi ngathemba ukuthi uzangithatha sahlala 2-3 months esithi-ke kakwanisi lutho into yenziwe umfazi wakhe umzisa ubuhlungu ngoba esibhedlela kwathiwa natural causes azange babone poison ngazama ukuthi ngimseduse kwahlala 6 months 7 months ubaba lwana azange abambe umtshina Tshisa-ke ngabulalela umuntu wamanga undoda lowo wagcina siyathatha umnyotho wamancube wangishiya ngibuhlungu ngento ayenzala ukuthi wangenza ngabulala umuntu kodwa yena wasale seyazithathela omunye umuntu lakathi ezampindanga ngenda ngidabukile ngizubuhlungu umama lana ngiyamkhumbula bakhona njalo ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angixolele izono zami yimi-ke osinanzeni nyoni ubuthakathi obungaka mama hayi bakithi bomama kanti kwaye bafazi bethakathakaka sham into enkosi wafela yisi kambe kuyini khonokho mama into engingana lesabekayo haya kena ngotshela ingoma ethi thandanana kakhonde ziquka sinanzeni nyoni lapho khona eSouth Africa umntwana wombulalize mama sibindise ngwenya ukuthi kwathiwa natural causes yebo kanje twasibonakala
Well, Congress Korokoro Ziku. Utsho njalo uthi thanda nani yo abasesibhedlela emkhukhweni yonke into bafana bafana ngusinanzeni inyoni sitshalele ingoma nanzeni abanobadlululo emphakathini ayisebenzi indaba yokusile sodwa sithi nangu umsuthu nangu umxhosa nangu umshangana lapho ke befakazela phethe hayi bantu thanda nani yo kancane siyofika phela yahlupha ke le ngoma kakhulu ke Congress Korokoro School ingoma ethi thanda nani yo wizwa ke kuhlelo ke Ngisakhumbula mana mbevela ku Ropa Jerry kunjani Ropa Jerry ke ngabona yamangala ukuthi umuntu olebizo lesishone nobhalisa indebele esihle kangaka ngafunda sona from primary until O level angibabazi vele bakhona abantu abanjalo Ropa mina ngendila ke ko Dlamini ngomnyaka ka 1999 ngazala abantwana ababili ngendele kumpendulo Dlamini indoda amengithanda kwamagama unfortunately umpendulo sathi labantwana abathathu wenze accident ngo 2005 wafa uthe kushoneni kwakhe laphana besihlala thina sesile stand kodwa sirenta kwenye indawo asiqedisa ukusakha lesi stand yaphela indlu ngayifulela ngahlala abantwana ngagcina manje kade sisabona ngo 2014 so kwincwadi evela ke ku Master of the High Court isithi ke kumele ku split a property kampendulo ngabuza ukuthi ngoba ndaba ngathola ukuthi ngumfowabo omunye wayezalwa nguyise wangazalayo wabuye chinge sithi into lezimele ngisarende amasarenda lekhaya ngisarende konke waqalisa ukungirafula lo baba ethi abantu abami umpendulo ofe wachiya abantwana omkhulu 11 years bebantwana abancane omnye 9 omnye 4 so ngaqasa ukuhlunyezwa ehlobo kanjalo ukuthi ke ngifunani mina ngumuntu eshoneni must go back to ebantwini bakithi ngamtshela ukuthi baba mina ngizalelwe lapha njalo ke umpendulo wangithanda vele kwazi ukuthi mina abazali bami babeshone wabuye umalume bami ezama ukukhuluma layo wathreaten umalume ufuna umgamla ngehloka so uyabuye endlini engayakhayo sengahambe emthethweni ngabatshela ukuthi lokho ngamandla umpendulo wangichanga le stand kuphela ephumula ngakho kwakha konke kwinqezile kongokwami babuya sebaningi labanye futhi abantu bangomalume bakhe umpendulo indaba yakhona yahlupha Tshisa bazama ukuthenga bebribe ama lawyer ukuthi abhala ama will fake indaba yakhona ngikhuluma nje kayikapheli ngizubuhlungu senze ngile BP I think I will die abantu abamba bazasala bedubeka yimo khalaye lapha ke uRopa Jerry ngihlala ngapha okwamanje ngiyasebenza edolobheni kodwa ngihlalisekanga ngoba sometimes yathola sithi siyavula egedini sithole ukuqhelwe imithi kwesikhathi kugcwele ikaka efakwe akula muntu ongakakela laphana yibo abakwenzana khambele ebantwini banjela ukuthi bali bafuna mina ngifike ungasenani ngizakufa kodwa lami ke uNkulunkulu uzabathola abambulala abantu laba bakodlamini ubaba lo khulunywa kuthiwa ngusekamuzi ungithwalise nzima imithi esembhalayo ungakhuluma umsebenzi abengisebenza khona nyaba kakhulu ngicela ke unjale ezingoma mina ke ngithi kulapha ngoba ngazalwa lapha akula lokuthi ngihambe eMashonaland and umpendulo yakwazi asithandana labantwana bami balemabizo esindebeleni bonke ngicela ke unjale ingoma ngicela siuchale ingoma sisi uthe sikuchale ingoma uthe nxa utholela West Emma umbona ngathi uZahara uDJ Sfu uDon Hold Rough kumbe eyokholo kaDeborah Fraser nxa ungazithola sisachaye ukholo manje ukuchale nansi le ngoma uDJ Sfu yamthanda nasi ngoba thi ya le ngoma DJ Sfu nzara Besithi andiondo futhi ndiyaboniswa
Zui vele goma izovusala lumbe fumlo wako inika tembeli cha Datanda zui vele goma izovusala lumbe fumlo wako inika tembeli cha Roba Jerry bamhlupha ke wayeska Mpendulo Dlamini bafuna ukumthathela ke yonke into in-laws kasokuthela ingasebenzelanga into lifunana into nomnikazi ayisebenzeleyo abantu abakhe ulabantwana nomama akeke ehlukane laye ethanda ukuthi umuntu engasebenzelanga sebuke thatha into zomuntu lali ngeke empilweni kaMpendulo awukho right must stop that terrible yeah uthi ke balevela ke Dexter bo kunjani Dexter ubhalo ngabe kuyasanga bonke ubhalo ngabe Tshisa ngiyabonga kakhulu ke ngohlelo mina umsakazi wami omhle ngiyakuthanda njalo ngiyakuthanda uhlelo ubingelele ke ijakalo lothiwa ke ngumathelele lingazakaliyo ukuthi face yalo injani njalo icatsha hlala lothiwa mathelele lingazakabonakala hayi kafuni ke Dexter uTexter uthi ngibuye lapha ke South Africa sekhona ngibuye lapha eSouth Africa lami ngo-2011 hayi ngafika ngoba kuhle ngahlala ke endaweni okuthiwa kuse-Orange Group ngaphila khona phana ngasesebenza hayi ngihlanhla ngathola ke ama-promotion ngakhwela ngasengisenza lokhana ukuthi ke ngiyediza umdizo omkhulu ngathola i-birth certificate ngathola ke i-ID ngaba le-passport yemzansi hayi ngisebenzisile kancane nayo ke inkinga eqalile ke Tshisa ke umnyaka ka-2021 lapha bese ngipromote khona ngisho kwenye inkampani into yokutshela abangane lokho ke hayi bakhanya ke sebengi-snitchile ngezo ke managing director athi ngicela ukubona e-ofisini ngicela ke ukhuluma iqiniso ukuthi wena umhlobo bani uvela ngaphi kwendawo wathi ubuye lamaphepha akho wonke ngabuye lama-ID yami wonke wathi ayisho South African ngathi yena wasembizi Home Affairs ngathi ningayibiza wayenza ke lento yenzayo ke lundoda ngoba vele umuntu la ozonda amaZimbabwe ayi kwabuye Home Affairs yaqalisa ukungiscrutinizer yathi into zi-authentic bafuna ukwazi ukuthi ngisithethe ngayo bambuza ngabatshela sivele lunde ekhaya yonke into umsakazi babuya le ID yami isithupha sami sezenge seZimbabwe sebesitholile ngenxa umngane wami lo ngiwandithengisa wabanika yonke ifihlo kwangasela plani
banthatha abantu bambopha bamvalela nje insuku ezimbithwana ngaloza komsebenzi bangikhipha sengidizile badabula amaphepha kade sisengusquare 1 nendaba yomngane engangimthembile ejakala komoyo ijake ngalinceda kakhulu ngalibisa legoli ngadinga nomsebenzi nguye wanthengisayo Tshisa yimi uDexter Mpofu okwamanje ngiyazulazula lapha egoli angisela mngani kodwa ngiyabamba here and there ngenxa experience engangilayo kodwa futhi tshela one thing mfowethu ngiyeze ekhaya soon lami sengibeka phansi lapha egoli ngoba ke abantu bathembileyo next time uzambulalisa ke mfana kamoya ngithi mfana kamoya hayi wawuthola yini umsebenzi wami kumbe lokho sokola ngiyima nganginceda kade sikhala ama rent kodwa wakwazi ukuthi yimi ngincedisayo ungilahlile mfowethu nguthanda ngakususa khona lekhaya eMambalo wabuya ngapha wazohlala egoli wazongenze nje uNkulunkulu awuphathise yimi ke ngilapha ngithi ngisempini Tshisa ngoKelly Khumalo Dexter Mpofu Don't kunuka shit zabantu Gonna
Khumalo ingoma yathi empini sitshalo Dexter Pop ukwalahlela umsebenzi sepromotiwe almost a CEO position in South Africa kodwa umngane wathi hayi ndoda uadvance kakhulu ipromotion wamchitha amaphepha adatshulwa wonke into kulabantu abalolunye empilweni zabo lo hlelo lakho ke mlaleli uhlelo ngisakhumbula ke namhlanje nelehlalo sikhulumile ukuthi ke uMatshelele uthi uyasibalekela uMatshelele uthi sehamba join army Russia is recruited him sisasebenza khona le ngase Russia amfana siyamtshoti Russia kulobandlulo kodwa kalaleli so uthembile is going to join the army Russian army kumbe Ukraine kumbe Russian kodwa ngamchaya ikhanda khona lasasi besimthembe ukuthi ngumfanethu Roslyn kunjani Roslyn ngiyakubingelela we Roslyn Manyathela yebo kambe uthando bathela amehlo bathi ke idloba izinto ngibokwayo njalo hayi inkomile ngathana nomnye ubhuti wasekhaya lo bhuti kuthiwa uNhlangamandla sizwa ke bizo uNhlangamandla ngathemba ukuthi ngibaba impela manje into khona umsakazi uNhlangamandla umuntu ke wakhiwe kuhle ulomzimba wakhe uzacile njalo ke umude so uNhlangamandla ke into ekhona ke Tshisa soro ukhuluma indaba zemfihlo yasePetro uNhlangamandla ulosungulo ngilazi ulosungulo ngikhuluma ke ngento ke kababa yakhe ke into ke ende kodwa eceke kakhulu uyahamba nhloze kuphela ngaphandle kodwa kangizwe nxa ingenisile akuchazi into kodwa ke manje wasuwavela lo muntu bamthanda ngikhaya kakhulu umnami ngiyaziyo kuphela ukuthi hayi akangichazi manje bayabenzela bonke ogogo nabomalume lo umama umthanda ukuthi umkhenya kakhulu ondlanga imbizi Tshisa khulu iqiniso ke sex life yethu hayi izibonele nje usungulo lwakhe lonjabulisi nxa umbona ke usithi nasaninde kodwa kusokwaba kuncane kakhulu ngikhangele ke isiciko ngangesiciko oho ubuqatha bayo ngingase lesiciko sePepsi Light akazi uyithanda iPepsi Light sePepsi Light isiciko nje ngoba sinatha yona ngikhaya uqatha okungakana kakudlula phana kunganga kuthiwa ke angani kuyakhukhumala kancane ngako ngcono manje kuyaqonda nje ufumba ke umunwe omude umunwe omkhulu omude kuphela sorry to tell you all this but this man is boring uNhlangamandla everything else uyangenzela akulanda ngenzela uyangithela isigqoko yonke into kushoda khona pha indaba ekhona phana ke Tshisa into ngubhale ngutshela mudubo engilalo nje umuntu omama angidinga ngumulele angimkhombeli kodwa kukhona pha kunzima nesikhathi singasenza ngizisebenza ngomuntu wami waphakathi ukuze ke lami ngibuye ngithi ngikholisile yena ngokwakhe hayi katsheleki lindebele ungaritshela liyakubulala yena uthi ukukholisa kwami kodwa hayi Tshisa sibile ukuthi ungathiwa mina ngikholisile ngamanga Nhlangamandla nangu ngiyakhala Roslyn uthi ngaye yakhukhumala kancane izwakala ukuthi yiyo ingasube losungulo nje utsho kwakhe ayi ngicela ke izingoma ezilandelayo siyabathi kakhulu mana singaba nobone ngobhala ngoRoslyn bona ngapho kumama uthe imizuka isola asolakho kodwa uNhlangamandla ngelakhe lama ngifuna ubala ibizo likaNhlangamandla ngokugcweleyo ufuna ingani baqathanyana nje mama ngithi ingasuki ibe ende sisiba yilokho kuphela lokho ibende futhi ukuthi nxa inde nxa ingaka kodwa iceke so awukho right umama uyafuna ngani yebo so ke la sikuchayele ke Roslyn lingoma Nhlangamandla angazi ukuthi uhamba njani sesiba sisivala kanjalo kulolu hlelo siyabonga kakhulu base kuhlani Matshelela hlelo ngisakhumbula till next time good people bye bye Wesinye sikhathi impilo amba ibe simedleleni
nasemkotini awuna semkotini kotini nasemkotini 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 nawe shatreki nawe shatreki nawe shatreki nawe shatreki nasemlilweni Kwesinyi sikhathi impilo